Mami fiojo ya demi Madina tawa demi Munyana mafaye demi Ono kudaka Guleki modum Dom kaji modum Majolde modum Hada daka Secuka ku heba ma Mango danyama Oto hemko adama Yeta قدمنا صلاة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين.
hunde waade laani noon e mawnude so neɗɗo ina heɗoo ɗum ina moƴƴi o tawna o tawee kanko on e jaati makko o tawna hakkille makko o tawna kadi ɓernde makko mbele moƴƴere wonde heen nde o waawa heɓde ɗum e no foti heɓirde ɗum ni nene mbir woo xam ne nag noon la mel ci màggu su fekkente ne yaa ngi koy dëggu baax na nga teewe naka noonu tam teewlu ci sa xel ak ci sa xol ndax baax ak yiw ba nga xam ne moo nekk ci biir waxtaan bi nga mën a am njëriñ bi وهي الحمد لله رب العالمين يطود وودني الله بينهم نيم وي نون للفوق إلى أكلا تفوقن قالوا إلى بطو فيدي ولا فوون بشغل بطو كم تفوق تبتفرا deejre e heɗaade e hettaade eɓe ɗaɓɓira ɗum neen alhamdulillahi rabbil alamina comme te nag mbir mi nii la mel jullit ya nga xam ne ñoo fi teew yëpp ñi nekk ci biir jotaay bi ak ñi nekk ci biti jotaay bi ñoom ñëpp ñu ngi sàkku ci ñoom di leen ñaan nañ dal teey dëggu te itam déggandiku وتعالى دعونا ومن تأذن تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرنا عن تجاه رضي الله تعالى عنه إنه كان الأسير الإبن ويأذن ناجي الله نون لألا نونن فإلؤون بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بركة شيرن من سيرا بمخو رضي الله تعالى عنهم جميعا نينا نيان يالا نك يالا نني يالا دخل نونو ميومبال لولو بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرك شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه أكبرك شيرنا أك أي سريم رضوان الله تعالى عليهم جميعا بسم الله koo xam ne nekk na ci biir jotaay bi Ceerno nee na yegg ci suuf toog ba ndigal bi ñu fiy digal ba ndigal loolu jeex ku fi nekk ci jotaay bi rek na toog jooni noon Ceerno ina yamiri kala gonɗo ɗo e nder batu hee tawa ko denɗo alqur'ana Allah ina teddinirimo rende alqur'ana yo ummo o daro o janga humin kala gonɗo ɗo e batu he denɗo alqur'ana yo ummo o daro o janga humin Ceerno neena képp koo xam ne nekk na ci biir jotaay bi te yàlla teralee ko wattu alqur'an na jóg taxaw jàng benn humin képp koo xam ne nekk na ci jotaay bi te wattu alqur'an na jóg taxaw jàng benn humin بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
الله آمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محدثين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ɓe ngari kadi darugol fewngol kadi moƴƴol ɗum noon ko ngari dental ngal ko cinkal dental ngal ɓaade noon Allah addiɓe ko hande woni gasgol golle ɗe ceerno en dokka ɓe konngol ngol ɓe calminirta dental ngal e konngol ngol ɓe fotata haaldude e dental ngal caggal ɗum ɓe duwano dental ngal on sahaa kamɓe mbaɗanen ɓe laawol tan on sahaa ɓe duwano en kamɓe ɓe jaha enen on sahaa jokken golle ɗe léegi ñoom ceerno ñu ngi jël kàddu gi jox ko sëtu cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu naka fekkonte ne yàlla teralee nag mbooloo mi indi fi ay sëtu cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu mi ñëw tam alhamdulillahi rabbil alamin ci ñëwin bu bëri kon nag ñu jottali seen kaddu ci mbooloo mi ginnaaw loolu ñu ñaanal mbooloo mi bu boobaa ñoom ñu yewwi leen ñi dem bu boobaa ñun ñu wéyal liggéey bi ba liggéey bi jeex insha allahu taala أكبر من السن وأكبر من السن نعم سيدنا سيدي عمار ومسلمنا دنتال نغال ومسلمنا تيرنو نينا ني نيو تيرنو موم سيدنا سيدي عمار دي نيو تيرنو دي نيو مبولوم ومسلمنا كدي تيرنو من تيرنو تيرنو نيو تون فوني سيدي تيرنو تيرنو باسم تيرنو شيخ الحاج محمد سعيد فقط رضي الله تعالى عنه اك نجابوتو تيرنو شيخ الحاج محمد سعيد رضي الله تعالى عنه ومشايخ وشرفاء ومسلمنا كدي دندانغال حليفابه wonbe do be muqaddame be wonbe do be sherifabe wonbe do be tijani ko be wonbe do be fo mo salmina be neena mi ngi mbolom khalifa fi teew ak muqaddam yi ak sherif yi ak soppe yi ak talibé tijani fi teew yépp ñu leen di nuyu ɓe calmina omo ɓe calmina kadi Sénégal fof ñu ngi nuyu tam Sénégal yépp
to bange laabu e to bange ɓiɓɓe leydi fof eɓe calmina ngi nuyu eɓe mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere ñu ngi wax Sénégal yépp yàlla na leen yàlla fay yiw yo Allah yoɓɓe moƴƴere e dow moƴƴereji ɗi eɓe mbaɗa e gollande gollugol tawa kadi ko e laawol Allah ñu ngi wax Sénégal yépp yàlla na leen yàlla fay yiw ci mbaax yi nga xam ne ñu ngi koy def fekk ci yoonu yàlla rek nañ koy defee o wi ɓe ngari e tawtorama o daaka wondude e meɗen new nañ fii teewe nañ ak ñun daaka o wi ngol ɗo gargol kadi wona ngol ɗo woni gadanol kadi wona ngol wonata kadi battangol nena sen ñëw fii du gulet du tay la tàmbale te du tay tam lay mujjee daiman gargol maɓɓe ɗo koko hestitta tan nena daiman sen ñëw fii luy bees rek la nen wi taweede ɓe ɗo kadi ko taw yidde ay daaki ustaaki ɓesngu Cheikh Tidiane nena njabooto Cheikh Tidiane ñoo lekki nañ fi eɓe ɗo e nder Madina Gounass ɗo ci biir Madina Gounass ɓe woni haa maɓe ngono e heɓɓe capanɗe nayo e taaniraaɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu e ñalawma hannde o ina ɗo e nder wuro he nena luydem ba juróom ba ñeen fukki sëtu Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu yoo xam ne ñu ngi noyyi fii tey ci biir Madina Gounass nena ñoom ñi jot a ñëw ñëw rek ngir wuutu ñeneen ñi kamɓe arɓe ɗo ɓe tan ngari lomtaade heddiiɓe ɓe fodde jeegomo e shérifaɓe ɓe ina juróom benn ci ñoom ñu ngi fi ñoo fi teew heddiɓe ɓe nan to wuro to ina jettina en calminago ñi des ñaga ca Medina Gounass ñi nuyu ñi yonni nuyoo ñoom ñi ngi foofu ci Medina Gounass kamɓe ɓe toon to Madina o wi ko woni dalil tawtoreede ɓe ɗo kamɓe taaniraaɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ɗo e Madina nena la nga xam ne moo waral seen teewaayu fii ñoom sëtu Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ci biir Madina Gounass neena mooy cofeel boo xam ne yu dëggu la ko gidgol haqiqiyankeewol ko ɗum nde woni dalil tawtoreede ɓe ɗo kadi e dalil irraade ceerno men ceerno Ahmada Tidiani e himmeeji makko e maqama makko irraade ɓe maqama makko sinno wonano kamɓe ɓiɓɓe Cheikh Tidiane ɓe eɓe jiya wonde ceerno ko lomtiiɗo Cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu taala anhu ko khalifa mum to haqiqa ɓeɗimoore fonde ni e ɓiɓɓe Cheikh Tidiane ngarata tawtoreede ɗo e daaka he nena sudul wontene xam buñu xamti ca yàlla lu wér ne moom ceerno ni khalifa Cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu sudul woon lañu xam loolu ak lañu reconnaître loolu lim bu toll nii ci sëtu Cheikh Tidiane bi ñu ñëw fii teewe daaka bi noon eɓe ñaagoo Allah yo Allah juutnu ngurdam makko wadda heen cellal wadda heen aafiya moo tax ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla guddalal ay fanam boole ci wér boole ci aafiya o wii ko tawaa ɗo ko fof eɓe beltorii ko yiɗɓe maɓɓe ko yiɗɓe taaniiɓe Cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu nee na ñi fi teew ñëpp bégee nañu ñi fi teew ñëpp seeni soppe nañ waaye tam seeni soppe maam Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu lañ o wii ɓe ngara ɓe njiya en ɓe ceedoo en enen ne kadi ceedo en ɓe neena ñi ñëw gis ñu teg ci ñun gët seede ñu ñun tam ñi seede leen loolu rek moo waral seen ñëw fii ñalawma hannde o kadi ko ñalawma altine neena bésu tey bésu altine la
ko ñalawma mawɗo bés bu rëy la bésu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kadi ko ñalawma timmugol daaka bés la tam di nga xam ne ci la jëfi daaka yi di mëg bés Cheikh Tidiane ari seedaade en njabootu Cheikh Tidiane nag ñëw nañ ci bés bii ngir seede o wi ɗum ɗon ina yona ga kala huunde nee na loolu doy na ci lépp golle e timmi jëf ji mët na o wi ceerno Cheikh Alhaaj Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu ceerno Cheikh Alhaaj Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu o wi Seydi Mouhamadul Habib to Pikine ariino ɗo on ko bam makko to ko Seydi Mouhamadul Habib ñëwoon na fii mu ñëw fii ci Daaka o ari ɗo e Daaka ceerno Yamiri Chérif yo Chérif ummo dental ngal fof fawa e Chérif yiitere nganni yo ndaarata ɗon ko Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ceerno digal ne na Chérif sàkku ci Chérif na jóg taxaw ndax mbooloo mi yëpp mën koo teggat seede ko fas yéene ne ñi ngi seede ñi ngi gis Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu o wi ceerno ina andi ceerno xam na la nekk ci loolu ceerno na andi holko woni faa'ida ndeen ɗon ndaarande ceerno xam na la nga xam ne mooy faa'ida mooy njëriñu xoolin woowu هذا هو الضمان كما قال الشيخ ɗum ɗon noon woni defaare loolu nag mooy gàbbu mooy warlu Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu warlun ay taalibeem نحن لا نأتي لندرس نحن لا نأتي لكي ندرس لكي ندرسكم wiɓe ngaraani ɗo noon jannginde en walla anndinde en ko ɓe kaalata ɗo fof fo eɗen nganndi ɗum ene ñëwñu fii nag ngir xamal ñu walla jàngal ñu amaana sax ñoo xam ne seen àlluwa moo gën a kawe ñoom ñu ngi fi waaye barkeerlu rek la alhamdulillahi rabbil alamin ma sha Allah لا نأتي بالدروس إنما نأتي نشاهد ونبالغ ɓe ngaraani janginde en ɓe ngaraani kadi anndinde en ɓe ngari tan ko seedaade en seedoɗon ɓe seedoɗen ɓe nee na ñëwñu ngir jàngal ñu walla xamal ñu lu ñu xamul woon déedéet dañu ñëw rek ngir ñoom ñi seede ñu ñun tam ñi seede leen نحن نكمل بعضنا kamɓe noon mawɗo maɓɓe ina tokooso maɓɓe ina mawnina mawɗo maɓɓe بيننا وبينكم نكمل بعضنا o wii enen ne kadi hakkunde meɗen e maɓɓe yoga e men ina timmitina yoga goɗɗo o جسد بلا روح ميت o wii ɓanndu ndu alaa ruuhu ndun ko mayndu wonata شجر بلا مطر ميت o wii maana ko lekki so awdaa e toɓo koko maayata إذا كنا المطر فأنتم الشجر o wii so tawii ko enen woni leɗɗe ɗe ko kamɓe woni toɓo ngo وإن كنتم الجسد فنحن الروح so tawii ko enen woni ɓanndu ko kamɓe woni ruuhu o هذا يكمل هذا ɗum waɗi huunde heen fof ina timmitina gonngel eɓe ñaagi Allah noon ɓe Allah waɗata barke e meɗen mi ngi ñaan yalla yalla yo Allah defti ñun barke تقبله Allah jaɓa yo Allah nangul ñun إنه ومنكم صالح nangul leen jëf ju baax yi nga xam ne jëf nañ ko fi Allah jaɓana en jaɓana ɓe golleeji moƴƴi gollaaɗi ɗo ɗi يتقبل الدعاء Allah kadi jaaboo ɗowuuji ɗi أن يقضي الحوائج Allah ɗum ko haajuuji ɗi yo Allah fat aajoyi فوتا وأحبابنا وأحباب جدنا نعرفهم kadi eɓe ngaddi kadi ko ɓuri hewde ko woni ɗo fof ko fuutankooɓe fuuta noon ko yiɓɓe maɓɓe ko yiɓɓe taaniiɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu يعلمون o wi yo en nganndu أننا نحبكم wonde kamɓe de ɓe jiɗi fuutankooɓe في وجه الله eɓe jiɗiɓe e nder Allah eɓe jiɗiriɓe sababude Allah لا نريد شيء ɓe jiɗiraani ɓe goɗɗum so wonaa sabi ngol bidgol ngol ɓe jogii e Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ɓe jogii ɗum e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam وصيتنا o wii wasiya maɓɓe شرفاء كلهم kamɓe sherifaaɓe ɓe fof ko woni wasiya maɓɓe هي وصية شامي ɗum woni wasiya ceerno وصية الشيخ woni kadi wasiya Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu هي وصية رسول الله صلى ɗum الله kadi عليه woni وسلم wasiya nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama وصيتنا هي دينكم وصيتنا هي دينكم o wii wasiya maɓɓe o woni yo en toppito diine men
كل شيء هالك kala huunde koko halkoto وكل شيء فاني huunde fof kadi koko gasata ولا تجد a dañata إلا عملك إلا عملك golle maɗa tinnoɗen e diine men ɓesguji ɗi kadi yoɓɓe men ne henɓe ɓe tinno e diine صلاتكم قرآنكم juuluji men janngugol meɗen alqur'ana حياؤكم gacce meɗen e keɓsa meɗen زوج ورد فوق rewɓe noon e worɓe ko fof نعم ko fof en نبدأ في الله neɗɗo hula Allah إذا كان يخاف فليخاف من الله so neɗɗo ina hula yo hul Allah وإذا كان يعبد فليعبد الله so neɗɗo na rewa kadi yo rew Allah وإن كان يعمل فليعمل لله so neɗɗo na golla kadi yo gollir Allah an gollu gacca Allah timmina golle ma Allah kadi timmina haaju ma haaju ma o woni koye jungo Allah hokku Allah haqqo makko hokku Allah haqqe mum wallahu laysa bibakhil o wi Allah laysa bibakhil Allah wona ɗawowo إذا أعطيته أعطاك sa rokkimo tan o rokkete إن بخلت بخلت نفسك sa ɗawi noon ko hoore ma tan ɗawanɗa ko noon tan yo Allah wallu mais no yumni ɗon denku rek mooy la nga xam ne mooy wasiya ceerno di wasiya Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu di wasiya tam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nañ góorgóorlu ci suñu diine toppatoo njaboot gi tam ci diine ji ñu góorgóorlu tam ci lépp loo xam ne mooy taaral diine mooy rafetal diine ci jikko yi ak ci lépp góor ñi nag ak jigéen ñi nañ jëf defee ngir yàlla jaamu yàlla bàyyi yàlla ak ay mbiram ñi jëfal yàlla yàlla moom soo ko jëfuree rek mu fay la kon nag nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax alhamdulillahi rabbil alamina mine ɓe ñaagi Allah noon yo Allah ɓeydu barke e ceerno yàlla na yàlla def barke ci ceerno o wi eɓe nganndi kadi haajuuji ɗi no keewi xam nañ sohla yi ak yitte yi bëri na sukaaɓe yiɓɓe ɗannaade ay xale yoo xam ne dañoo bëgg a tukki saka noon ɗundunkooɓe ko fof gooto fof ina woni ina rangi ina woni e laawol eɓe jiɗi ɗannaade ɓe heen nan ndaarta ɓesguuji ɓe heen no ndaarta sukkiɓe ɓe heen no ndaarta jawɗeele ɓe nganndaa ko ɗi no ndaarta golle rafiiji fofof e haajuuji fofof haajuuji ɗi no keewi en mbaawa limtidde ɗi o wi kanji fof noon gaccen ɗi e juuɗe Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam e juuɗe cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu ɓe ñaagoo Allah e horma nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e horma alqur'anil karim e horma cheikh tidiane e horma kala heeriɓe tidianiyankooɓe e hiyaaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe Allah umtata haajuuji ɗi fofof kala jogiiɗo anniya e haaju ɓe ñaagoo Allah yo Allah humtu haaju o jarama on jarama mais no lammuɗon jeexale waxtaan bi rek mooy ñaan xam na ne yitte yi bëri na aajo yi bëri na li nekk ci xol yi ñii ñi nga xam ne tukki mooy seen aajo ñii ay liggéey ak leneen aajo yi du jeex kenn mënu koo lim waaye ñi ngi ñaan yàlla bépp aajo boo xam ne nit ki indi na ko fi yàlla na ko yàlla fajal aajo bi aajo yi yëpp nee na ñu teg ko ci loxo yàlla ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu ñaan yàlla mu fajal ñu aajo yi yëpp joni jaɓen du'aw shérifaɓe ɓe ina du'ano en on sahaa mbaɗanen ɓe laawol kamɓe ɓe njaha on noon wona wonde batu o ina gasa mbaɗanen ɓe laawol kamɓe ɓe njaha on sahaa enen jokken golle bisimillah fatiha salat alfatiha ganniyoɗen اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق بالحق والهدي إلى صراطك
المستقيم وعلى آله آمين 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 عنا أبواب الشر والتعسير آمين 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 نعم المولى آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين سلام خير بسم الله والمجد سيد mami fi ojo ya demi Madina tawademi munyana mafaye demi ono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka sechuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta